Assalamu alaikum, hurmatli telesiyerciler. Efirde haberler vakti. Studiyada men Alime Kaybullaeva çalışam ve biz son hadiselerden tanışatemiz. Yedi Quyu rayonunun sakinleri ile açık subet geçirildi. Olar Devlet Duma mebusu Ruslan Balbek ve Devlet Milletler Ara Komitetinin reisi Zaur Smirnov ile keskin meselelerini müzakere ettiler. Там 21 гектар. В общем, приедут межевики, забьют 4 колышка. Saq şehrinde Kırım Tatar tiline öğrenecek ilk sınıf açıldı. Bu yerde 25 talebe öz ana tilinde tahsilini alacak. Okumağa, yazmağa seviyorum. Anlattığını seviyorum. Kırım'da bank kartochkalar ile ödemeler faal surette alıp barıla. Bu senenin akıtsız ödemelerinin sayısı 2 kerege arttı. Bu ve diğer malumat bizim yayınımızda. Потому что, во-первых, ты не тратишь много денег, и взял, сунул карточку, ввел код тот, который тебе надо, и все. Kırım zapravkalarında kalplıkны satalar. Bu haqda Kırımbaşı Sergey Aksyonov Nazirler Şurasının muşaveresinde haber etti. Kefede yakarlıkны nezaret etken laboratoriya olğanına bakmadan kalplık yarmadaga alıp kirli. Onun için yakarlıkны şirketlerden doğru nezaret etmege karar alındı. Hem de Sergey Aksyonov zapravkalarda çekler berilmegenini kaydetti. Больше чем в 40% случаев качество бензина не соответствует никаким ГОСТам, никаким стандартам. Вот сейчас эту работу идут системно и планово. Серов сегодня находится в отъезде, он тоже завтра будет на совещании, на рабочем, и доложит уже официально с участием журналистов, о том, какие меры и как эта плановая работа будет проходить. С целью добиться результата. То есть не насколько наскочили, 2 заправки проверили, кого-то оштрафовали. Нет, а чтобы мы понимали четко и ясно, что в республике продается только качественное топливо. При этом, скорее всего, будем контроль брать на входе на паромной переправе. То есть, понятно, здесь тоже есть умельцы, которые с помощью раньше газового конденсата бодяжили бензин. Но думаю, что на сегодняшний день по Черноморнефтегазу ситуация с точки зрения безопасности более-менее выровнялась. То есть, такого объема конденсата на рынке нет, для того, чтобы можно было эти операции осуществлять. Думаю, что мы вопрос по контролю за качеством в рабочем плане сможем обеспечить. Я имею в виду обеспечить результативность. Все-таки к концу дня завтра и по цене, и по качеству топлива план работы будет профильным министерством представлен. Bundan gayrak Mecit şehir memuriyet başının saylanması müzakere etildi. Onun aytkanına göre bu yol başçı şehrini dengiştirmege istemek gerek. Hem de Kırımbaşı kefede mesken evler gazsız kalğanaqta söz yürsetti. Ve bu meselege yerli hakimiyet pervasız kalğanı için çorlandı. Devlet Duma mebusu Ruslan Balbek ve Devlet Milletler Ara Komitetinin reisi Zaur Smirnov cemiyetinden doğru diyalog tizmege devam edeler. Bu sefer hakimiyet vekilleri iş ziyareti ile Yedi Quyu rayonunda bulundular. Ziyaretinin tafsilatları ile Sultaniye Istakayeva. Yedi Quyu kasabasında reabilitlengen gражданlar için 48 kvartiralı mesken evinin kuruculuğu başlanacak. Onu gelecek senenin sonunda yekünlenmege planlaştıralar. Federal maksatlı programı boyunca bu ev için 95 milyon ruble ayrılacak. Şimdi kurucular teritoriyanı temizleyler. Yakın vakitleri katlavanın işlenmesi başlanacak. Rayon memuriyetinin vekillerine nevbet cedvelini hazırlamak vazifesi verildi. Сегодня вопрос стоит таким образом, чтобы отревизировать очередь так, чтобы все, кто там недостоин находиться, не имеет права по закону прежде всего, были сняты с учета. Это задача номер 1. Yedi Quyu rayonunun da bir mühim obyekti Rusya Federatsiya Karamanı Alimi Abdınanovanın abidesi. O Kefe Keriç yolunun yanında yerleşken. Tavrida federal yolu kurulğanı sebebinden abideni başka yerge geçirmege isteyler. Devlet Duma mebusu Ruslan Balbek bu meseleni çözmek için müşavere geçirmege vazife verdi. Обсудим все вопросы, связанные с дальнейшей историей памятника, о том, где он будет, как облагородить территорию. То есть, вообще определим судьбу, но хочу заверить, однозначно памятник будет только лучше, и другого варианта у нас нет. Yedi Quyu Korpe ve Kıdırles köylerinde hakimiyet vekilleri yerli sakinlerle görüştüler. Bazı köylerde böyle görüşmeler birinci sefer geçirildi. Çok yıllar devamında insanlarda çözülmegen meseleler peyda oldu. Kıdırles köyünün sakini Talat Şerfedinov en keskin meseleni bildirdi. Köy mezarlığı bütünle толган. Şimdi yanı teritoriya ayrılacak. Это находится в километре от старого кладбища. Вот где будет захоронение, там мы закончим, еще осталось 15 мест. Оно закроется, и мы перейдем туда. Там 21 гектар. В общем, приедут межевики, забьют 4 колышка, и мы их разделим по 11,5 гектаров
православным и 1,5 гектар мусульманам. И это нам хватит на 150 лет, я так посчитал. Жами үшін газификация, электрификация ве елларның құручылығы. Бұл эпосы суаллерні Руслан Бальбек шахсини заретіне алды. О да бір сефер қайдытты ки сакинлер или тізілген субет чоқ суаллерні чизмеге ярдым ете. Определили те болевые точки, которые необходимо помочь, содействовать для местной общины, для местных жителей. Это газификация мечети, это электрификация, дофинансирование строительства помещения для проведения разговения ифтаров. И, естественно, дорога, небольшой участок до 500 метров, асфальтное покрытие, которое бы позволило бы в момент праздников, пятничных молитв добираться беспрепятственно. Чоқысы көйлерде енді жемиет фікірлерінің лидерлері тайын етілді. Тамам олар региональ ве шehir акимиеті севиесінде иш алып баражақлар. Руслан Бальбек қайдытты ки Еді қою районында иш зияреті семерелі кечті. Бөле зияретлер Ярымаданын әрбір районларында мұнтазам суретте кешірілежек. Султания Истакаева, Эдем Исмаилов, Миллет үшін. Халқара институтының президенті Рейн Мюллерсон Қырымны зиярет етті. Четел мусафыр США, Европа, Россия, геополитика и столкновение идеологии адлы көршувінде иштирак етті. Қырым саясатшынаслары ве экспертлер или 2014 кечкен референдумның doğru olmasını музакире еттілер. Dünya Adliyecisi Қырым meselesi boyunca oz fikirlerini seslendirdi. Мусафыр Эмдемилет телеканалына зиярет етті. Как канал работает, это впечатляет, конечно. Я думаю, что это один из таких хороших примеров, когда соблюдаются как раз интересы национальные и языковые. Впечатления у меня самые лучшие. Қырымға Ставрополь вилаетінің муфтисі Мухаммад Хаджи Рахимов ишзяреті иле келді. Оқыры мұсылманлар дини дәресіне ел алды ве Қырым муфтисі Джемир Али Аблаев иле регион мұсылманларының дини аят ақында мерақланды. Оз небетінде Мусафыр Шимали Кавказда мұсылманлар үшін тешкіл олынған тедбірлер ақында тариф етті. Бұнен берабер Ставрополь вилаетінің муфтисі Джума Джеминің құрыжылығыны да зиярет етті. Көршув черчевесінде аңлашма имзаланды. Қырымға соңки ажылар қайттылар 4 аптаға қадар Қырым мұсылманлары, дүния мұсылманлары иле берабер ислам дин векілері үшін тарихи ве қиметлі Мекке ве Мединада ерлеріні зиярет еттілер. Хатырлатамыз, умумен ажылыққа бұл сене Қырымдан 370 мұсылман ел алды. Son группамызда 116 кіші, 116 кішілік бұй группамыз бүгін қайтты. Вазифелерін еріне кетіріп, хаджы олып келділер. Бұтын дұйғаларына сөзнен айтып оламамыз. Ама, алхамдулилля, ең güzel duygular, ең güzel vakit en güzel şekilde geçti, alhamdulillah. Yolda Allah'ını zikir etmek, Allah'ı anmak, dua etmek, elbette başka da böyle ziyaretler, neler geçti, onun için elhamdülillah pek yaxşı oldu. Doğrusunu aytsam iştechikde umut etmedim, bu yıl kısmet olur barıp kelmege. Barıp keldik şükür Allah'a. Bek güzel karşıladılar, sular, soplar, aşlar, her bir acığa yerin padişası 5'er litre zemzem suyu bağışlap veriyor. Такие чувства непередаваемые. Herkesге Аллах насип етсін. Сақ шәрінде Қырым татар тіліне өгренежек сынып açıldı. Енді 25 талебе Қуванчиле ана тіліне өгренежеклер. Бұл сыныфта дерслер насыл кечкен ақта бізімне беті келевқамызда сейір етіңіз. Ана тіліні bu балалар ойын усулында öğrenелер. Яны дефтерлер, китап ве мультимедиа тақтасы оларның майетінде. Бұл сақ шерінде Қырым татар тіліні öğrenген ilk сыныфтар. Оның açılmasını onlarca қоранталар бекледі. Менің адым Изет. Мен 7 yaşında. Оқымаға, язуаға sevem. Менің достарым çok var. Ана тілін severim. Леняра Айдинова бірінші сыныфның реберадыр. Тарифы теки балаларның азырлығы чешіт севеді, ама эпосы тырыша, чүнки бұл оларның туған тіледір. У нас в расписании уроки крымтатарского языка 3 часа в неделю, то есть 3 урока в неделю и 2 урока во внеурочной деятельности. В сумме получается 5 уроков крымтатарского языка в неделю в целом у детей.
Эвел бу ода тек мультимедиа тақтасы иле донатылған еді. Энді исе инкишаф жемат тешкилатының президенті Искендер Билалов оларға принтер бағышлады ве оқувда мубафақайтлер тіледі. Бу идея оларға пек кереклі олды. Эбет біздің халыққа бұл бек бүйікші, біздің мектеплеріміз де бар, ләкен Сақ регионда Қырым татар мектебі жоқтыр. Бар Журавлик ойынде, башқа мектеплерде класс, но бұл лицейде, шеерде бірінші. Бұл біздің халыққа бек бүйікші, бек қуаншы. Не үшін десеңіз, тіл деген шей, тіл олмаса миллет жоқтыр. Ана тілінде тәсіл алмаға ерлі сәкенлер қол тұталар. Амма Сақ шерінде Қырым татар тілі бойынша ожалар етішмей. Бірінші сыныфның ашылмасы ақиқи әдісеге чевірілді. Ерлі акимиет бұна бір қач жыл девамында ұрышты. Сабриха Лиляева, Асан Зевадинов, Миллет үшін. Қырым Жұмхуретінде милли тілерінің огренілмесі ве мәдениетке мерақ насыл севиеде жематның бұ іште қол тұтмасы. Бұ ведігер суаллеріні бүгін Ақмежетте матбуат конференцияда музакире еттілер. Күршув іштіракчылері Қырымда милли тілеріні сербест огренілмесі ве инкишаф етілмесі ақта сөз жүрсеттілер. Энде қануни тешебюз ве Жұмхури программалар ақында тариф еттілер. Хочу вернуться опять к позиции президента. Она, безусловно, сегодня вот на нашей крымской площадке обязана быть применена, потому что мы ничего иного на сегодняшний день не имели. И здесь, может быть, как раз-таки есть и положительный аспект в том, что мы пережили вот этот экстрим в языковом вопросе. И сегодня нам предлагается справедливая схема, которая сохранит все интересы. И при этом обеспечит гарантии развития основного языка нашего государства, это русского, и не даст возможности утратить языки народов Крыма, которым Крым богат, и будет гарантировать их использование и их изучение. Көршув кетшатында милетлер ара комитетінің рейсі Заур Смирнов хабар етті ки украин тіліне зулум етілмей. Из-за рубежа говорят о якобы существующих притеснениях украинского языка. Абсолютно ложь и провокация, мы с вами это понимаем. Почему упал интерес? Да потому что до этого язык просто насаждался. И, естественно, все, что насаждается при определенных условиях, наступающих для людей, они отказываются от этого насаждения. Қырым Муандислік педагогика университетінің ректоры Чингис Якубов тілінің огренілме программасы ақында тариф етті. Оқайдетті ки оқу федереде Қырымның эпсі уч девлет тілері огреніле. Формирует молодежь, я бы сказал, идентифицирует их уже как крымчан. В этом наше преимущество, в этом наше богатство. Можно даже где-то и параллель, наверное, и со Швейцарией провести, где свободно говорят на 3 языках. Все это мы закладываем в основу формирования молодежи будущего Крыма и стараемся с этим регулярно и системно работать. Бүгін Қырым федераль университетінде халқара муабетлік күніне бағышланған төгерек масса олып кечті. Анда студентлер, ожалар, милли медени мұқтариетлерінің векілері ве халқлар достлық евінің хадимлері иштирак еттілер. Көршівнің эсас мевзусы четел мемлекетлерде Қырымда олған вазиетні көз етмек ве ақиқатны тариф етмектір. Важно потому, что наш Крым многонациональный, национальной культурной автономии, которая поддерживает отношения с материнскими странами. Важно потому, что в Крымском федеральном университете учатся 3000 иностранных студентов. Важно потому, что имидж Крыма, а значит имидж России, должен способствовать тому, чтобы мир относился с большим пониманием к нашим вопросам. Иштиракчылар халық вейлми дипломатияның эмиетіні Қырым Жұмхуретті генчлер тешкилатларыны ишбірлікнің эсас йөнелішлері ве ғарп мемлекетлерінден Қырымға көстерген қамачавлары ақында субет еттілер. И единственное, пожалуй, одно из самых мощных таких средств именно развеять эту информационную блокаду, это является, конечно, общественная дипломатия, прямые связи между народами и прямая информационная поддержка того и правдивый рассказ о том, что происходит в Крыму. Қырымда электрик тренлер нақлияның ең популяр чештідір шер жеварның электрик тренлері или қолайлығынан Қырым бойынша кезінмек мүмкін. Нефақачылар үшін ел парасы бедава. Студентлер ве балалар үшін 50% ендірім әрекет ете. Бұқта София Шукурова девам ете.
Электрик треннің айдавы енгіл-дегіл. Машинажының иш графигі қарарсыз. Сергей Керембет мұнда енді 15 елде ваманда çalışмақта. Оқу юртундан сон машинажы оларақ çalışмаға башлады. Білдірді ки яз мевсімінде инсанлар чоқ, қышта есе елчыларының сайысы экселе. Тойхун графикке бақмадын Сергей Озишыны севе. Работа, связанная постоянно с движением. Машинист — это последнее звено, которое может предотвратить что-то. Все время находишься в напряжении. Но работа радует. Все время путешествия, новые лица, новые какие-то ощущения получаешь. Яз вақытында Қырым темір жолының реберлері 36 маршрутны тәшкил еттілер. Қыш мевсімінде жолчыларының сайысы аз олған себебінде маршрутларының миқдары эксележек. Енді электрик тренлерде кезлевге Ақияр, Джанкой ве Бақчысарай шehirlerine тез бармақ мүмкін. Mesela жолчылар ташымасының реберлері Джанкой тарafına эпісі қарарлар көзге алынды. Маршрут был ускоренным, то есть было отменено ряд остановок, на которых пассажиры просто не садились и не выходили, но этот маршрут в пути находился меньше на 25 минут. Қырым бұйық ярымададыр. Шу себептен нақлесі сұратлануыны тасавур етмек мүмкін дегіл. Қырымның әпісі бұйық шehirleri демир yollarının бағлылар. Здесь удобно, потому что путь проходит до Евпатории, а рядом море, значит и на рыбалку можно. Я уже на пенсии, работаю здесь, накладно ездить автобусом. Мне нравится, в общем, ездить электричкой, потому что бесплатно и комфортно. Едем с Симферополя, в Алуш, в Евпаторию. Детям нравится кататься на них, очень нравится. Восхищаются поезда, и все это для них лучший вид транспорта. Келечекте Қырым темір жолының реберлері электрик тренлерде оңайтлы шарайтлер яратмаға планлаштыралар. 2020 сенесі есе тренлерні йоламаға планлаштыралар. София Шукурова, Дмитрий Низовой, Миллет үшін. Қырымдаки туристлер банк карточкалары или ödemelerini keçirелер. Эвелкі елға баққанда нақытсыз ödemelerinin сайысы 2 кереге артты. Umumen 18,5 миллиард рублені тешкіл етті. Эсасен карточкалар или түкян, мұсафырхане, заправка ве қаве ханелерде құланалар. Язда бөле төлевлерні туристлер keçirелер. Ең чоқ карточкалар или ашайт түкянларда құланыла. Бөле малыматны РНКБ ярмададыки ең бұйық банк бере. Карточкой, конечно, потому что, во-первых, ты не тратишь много денег, и взял, сунул карточку, ввел код тот, который тебе надо, и все. Мне удобно наличными рассчитываться. Я сразу снимаю с карточки, мне лучше, чтобы они были вот на ручках. Мне так лучше и удобно. У меня, если есть возможность, я снимаю с карточки. А если на карточке пусто, наличкой. Наличными. Карточкой я не пользуюсь. Только когда стипендия только приходит. Если честно, удобно наличными. Может быть, кому-то карточкой, но мне наличными. Я не хочу просто стоять и тормозиться. Извиняюсь, конечно, стоять и это. Я не люблю очередь создавать. Я денежку отдала и пошла. Қарасу базар районында yol қазасы нәтижесінде үч адам элек oldu ve birisi yaralанды. 29 яшлы Жигули айдавчысы yolның бұрылышында қаршы келген жүк машинасының түбіне кіріп кетті. Айдавчы ve 2 yolcu bu yerде элек oldular. 17 yaşlı yolcu ise açık kafa miyetinden yaralandı. 1,5 биңден зияде гемилер Керич боғазында құрылған Қырым көпірінің кемерінден кечті. Украина кеметі Эвел көпірінің қоржылығы милли телекесізлікнің бозар деп қорқайды. Бұл вақыт Русияның нақлие назерлігі Қырым көпірінің бұйықлігі кечкен гемилерінің ирілігінден ғайры Азов-Черноморск бассейніне кележекте гемилерінің инкишаф етілмесі де планлаштырылды. Хатırlatамыз, Қырым көпірінің кемері август 29 күні тікленілген еді. Автомобиль кемері есе сентябрінің соңына қадар пейда олacak. Şimdilik bu hepsi malumat saat 21:30'da ise Gelecek Haberler informasyon programmasını Nariman Tarsinova ile kaçırmanız. Görüşmek üzere, sağlıkla kalınız.